Ake ngicacise lapha ngandla wethu. Cacise la ngubeke nje cace bha. Okokuqala ngaqala ngithi ngiyabonga mina kakhulu kubaba uMazibuko ekwenzeka ethongo ngendlela azame ngayo. Imizamo yakhe yonke ukuthi ngize ngikwazi ukufika lapha ekhosini. Ngoba kulula ukufika lapha nokuyikhandla kwakhe. Sonke besingazi ke ukuthi kuzoba njengoba sekunje. Ake ngiqale ngesayidi lami kuqala before ngize esayidini lakabani nelakabani. Esayidini lami ngisebenze kahle mina ngendlela engisebenze ngayo ngoba ngifike lapha sizwane kahle bafowethu njalo into engichazayo. Sizwane kahle impela nje uzwakala ebucaca. Ngoba ngabe ngichazela one by one kuya kuzothatha isikhathi eside kakhulu ukuchazela one by one mhlawumbe kujike kungasafani yabo. Ngisebenze kahle kakhulu indlela engisebenze ngayo lapha usisi uMilanzi ufikile wabingelela nami sabingelela sonke. Masibingelelana wasiyasho ukuthi ngokwe-unplugged ngihlele ngathi cha mina angihlela lutho into engihlele ukudlala ingoma lezi engibizelwe zokuthi uzobavela la kudlalwa ingoma yabo. Yebona yebo wasithi akukho okunye engihlele ngaphandle kwalo ngathi okunye mhlawumbe ebesingakufaka engikucabangelayo singafaka igcwalisa imabhida kuphela sigqugquzele ngayo. Wasithi hayi la kwi-M1 studio maybe ngale emsakazweni ngoba vele mawuqeda la uya ngale. Nami vele ngithe ngifika bekunomuntu okade eqeda lapha kwi-M1 ezoya ngale waya ngale elokhuzaneni e-station wayokhuluma khona. So nami ngidlala ingoma ngapha angijahe promote ukuthi CD yami yeza angijahe promote lutho ngazi ukuthi mangisuka la ngisaya ngale ngiyokhuluma ngale ukuthi ngusibani ngisuka kuphi ngibhizingani ngiya kuphi ngizokwenzani. Ngiyathemba ukuthi kuzwakala kahle. Nangampela cha ke ngidlala ingoma nje ngiwothi ngazi ukuthi ngisaya ngale. Ngithe ngisadlala ingoma okuqala agijime usisi Milanzi aqhama esesheshe emnyango azoyikhatha ingoma athi ingoma le ayikhathwa. Why because ikhuluma ngesibhamu uthi alikudla ivolovolo i-wrong emsakazweni on air. Ngithi mina usisi siyaxolisa elami lelo besingazi ukuthi mhlawumbe sesiyaphazama kodwa mawusho siyaxolisa. Sikhonse sonke nokhazu nalomfana odlala i-keyboard njengoba bacela kwami ukuthi lento izibalance ngoba ubethu athi ngikeneneza ngedwa nje ngiyi-111 ibingeke izibe mnandi yona ibizohlala kodwa hayi ngale ndlela ejwayeleke ngakhona into ibe mnandi noma kungajwayelekile kodwa siyathanda ukwenza into emnandi amandla esingenawo ukwenza yabo. Right cha ivaleke ingoma indlela evaleke ngayo mayivaleke ingoma umuntu adekude nongazi ukholiwe ukuthi sibhimbile sayivala or kanjani kanti akazi sivaliwe. Ngathini lokho anganoma ngizothi iphutha lokho noma ngizothi ku-wrong noma ngizothi ku-right but kodwa ke uma kuvala umphathi wokhozi thina sisala nengcabha ngapha ukuthi sibhimbile asikubeke bha ucace bha ngoba ngeke sisakwazi ukuthi sithi ngibhimbile sithi ngivaliwe asithi ngibhimbile vele phakathi kwabantu noma ebusweni babantu kume kanjalo njengamanje yabona. Right second okulandelile emva kwalokho ngadlala ingoma le idlala impilo inzima cha sayidlala zaba right yaphela kwangena imarket mangena imarket uphela 20 minutes mile bese masisuka la siyapha njalo mina ngibhizi angikhulumi lutho ukuthi iCD yeza ngiyabonga kwensika ethongo ngiyabonga kuba noba ngithulisa ukuthi ngikuthiwe ngisazoya ngale yabo ngapha ngidlala ingoma ngilandela imiyalelo ukuthi mangisebenze kanjani ngoba bengeke nami ngiziyalele ukuthi mangisebenze kanjani yabona. Ngiqhubeke ngidlala ingoma ngithe mase ngidlala uFan Dam awuphelanga even 1 minute ngithe ngisalida nje mhlawumbe ngilida ama-chorus awu-3 mangilida ama-chorus awu-3 kwathiwa enough cut ngakhatha ngampela kwathiwa valelisa so uyahamba nangampela ngavalelisa ngaphuma ngahamba. Angakakhulumi ukuthi ilokhuzana angakhuluma ukuthi ne-CD engizoyikhipha angakhuluma ukubonga nobani ithimba lami lokho ngisebenza nalo ngilibize ngamagama angakhulumi lutho nje ngisathi ngisaqala ukuxoxa nangampela ngase ngikhatha kamathiwa khathi-ke manje masinyana ngakhatha nangampela ngakha phezulu ngaphuma ngaya ngaphandle. Uma ngiya ngaphandle sengifika ngaphandle laphana emotweni ngivula ifoni ngoba ifoni bengiyifake ebhanoyini mangivula ifoni ngithola umlayezo ovela kukhuzana ukuthi upromote lapho ngegcwalisi. Ngimphendule ngithi but sengiphumile angikwazanga ukupromotha ngegcwalisi kube khona ingqinamba ezingivimbayo ngendlela okusebenzeka ngayo yabo. Abuze ukuthi ubani lo ngithi hayi usisi Milanzi khona indlela ngichazele ngayo indlela okusebenzisa ngayo
yena-ke uma esegijima eseyokuveza ngale ukuthi ngithembi noma lathi akuthi akafuni ukungikhatha kona lokho kukodwa ukuhlambalaza ngisho umazibuko uyabo. Kube kanjalo bafowethu njengamanje akekho umuntu othi ena angenza ukuthi nokuthi lokho ngikuthole sengivele sengiphumile mina waqhubeka wathi eyi kuyamdida lokho uthi kanjani ngathi mfowethu ngiyaxolisa ukuphinde lokhu ngikuphindelela ngama-voice note ngithi kumanje kwamina ngendlela engikhathe ngayo ngikhohlwe ngisho ilokhuzana ngikhohlwe ngisho ukukhuluma ngesidi yami ngigcine ngakhulumanga ngesidi yami uthi yes ngoba ngikhathiwe ukuthi ngendlela kade kusebenza ngayo bengithi kuzosebenza ngayo ngendlela engicabanga ngayo kanti bona basebenza ngendlela abacabanga ngayo okunye nokunye kukhathile bangisakhona ukuthi ngikwenze yabo. Manje naku sekuqhamuka amagama akaqhamuka left and side center kubheka ukuthi ukushiyeleni ukuthi akwenzanga ngani ukuthi ukushiyeleni ukuthi akwenzanga ngani ukuthi kwesinye isikhathi kuye kushaya ukuthi mhlambe nje wena ubuze kanjalo noma omunye abuze ngayiphi indlela kuye kushaya ukuthi usuke ngekho lapho esikhona khona isituation noma indlela okuhamba ngayo akayiboni yabo. Special uMilanse umphathi okhosini usho into ayithandayo ngesikhathi asithandayo. Enye into ebuye ngikhinyabeza kakhulu ukungabi khona kaMaMdudu Khoza. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu bafethu uyakuzwa engikushoyo uyayizofuna indlela engichaza ngayo. Angisho ukuthi lokhu konke mina mhlawumbe angibanga naphutha mhlawumbe khona iphutha phela libona khona kodwa nami bengilandela imiyalo lemigomo engeke ngishintshe eshiwa abaphathi yabo. Kuyezwakala bafethu singaphendula sonke la ngoba angeke ngikwazi ukuthi ngabachazela one by one mhlawumbe omunye ngomchaza ngenye indlela omunye umchaza ngenye indlela bese kuthi ngani uMroza ngapha kimi uthi kuwukuthi